Veliki četvrtak, dakle, u hram se ulazi negde popodne kad i otpočinje veliko bdenije i traje praktično čitave noći. Na tom velikom bdeniju čitaju se, znači, krajevi sva 4 evanđelja u kojima se ponovo podsećamo svih onih velikih događaja koji slede u toj hrišćanskoj, znači, istoriji. Sećamo se pre svega kako Hristos dočekuje apostole u gornici, pa im pere noge, pokazujući im u stvari kako trebaju u budućnosti da se oni odnose prema ljudima koji budu sledili njegovu uputstva i njegovu veru koju je počeo da propoveda pre toga. Zatim se sećamo tajne poslednje večere. Zašto tajne? Pa zato što je to večera na kojoj se u stvari promoviše sveta tajna pričešća, koja se na čudotvorni način odvija u hramovima pri kraju bogosluženja, odnosno Evharistije, kada se na čudotvorni način hleb i vino pretvaraju u krv i u telo Hristovo. Posle toga apostoli izlaze na Maslenovu goru sa Hristom, on se povlači na stranu, a oni u svojim razgovorima izražavaju donekle sumnju, sem oni koji su apsolutno ubeđeni u to šta ih očekuje, znači da će doći do stradanja i vaskrsnuća Gospoda Isusa Hrista. On tu na Maslinovoj gori drži svoju čuvenu molitvu o čaši, kako se to govori, gde u stvari on izražava apsolutnu posvećenost tome zavetu koji je dat njemu i njegovom ocu. Znači, kad se izađe iz hrama na Veliki petak, očekuje vas jedna neverovatna tišina u manastiru. Znači, ljudi ne govore glasno, nema one običajne gužve, niti lupanja iz pojedinih prostorija manastirskih. Sve se nekako utišalo, čak čitava priroda se upodobila tom jednom očekivanju strašnog događaja koji će da se projavi u taj Veliki petak. Pred veče samo u hramu se iznosi plaštanica koja je u stvari simbol Hristovog groba. Na taj način se svedoči da je on, znači, izveden, da mu je suđeno, da je razapet i da je u jednom trenutku na krstu i preminuo. Tada, dok slušate delove evanđelja koji se čitaju u hramu, čujete uzdahe, pogotovo monaha staraca. To vas uvodi u nešto što vam se potpuno učini kao apsolutno autentično, znači kao da se sve to šta slušate da se govori sa amvona, znači u hramu samom, dešava 1 na 1, kako to ljudi kažu, i nama u ovoj našoj sadašnjosti. Znači, toliko je posvećenje, tolika je udubljenost tih monaha staraca u priču koja traje. Na Veliki petak, znači, pre ovoga se ne služi trpeza, znači monasi apsolutno ne ulaze u trpezariju, ali zbog gostiju, znači kojih obično ima prilično, o Vaskrsu iznosi se nešto što je za naše običaje neobičajno, znači iznosi se ukrop takozvani i iznose se suvarci. Ukrop je vrela voda sa kimom, znači nešto kao čaj da bi olakšalo stomaku da pretrpi takozvanu glad, a suvarci to je presušeni stari hleb koji se iznosi u toj prilici da se zadovolje potrebe ljudi koji nisu navikli na strogi režim posta kao što su to monasi.
I onda dolazi, znači, posle toga, posle službe u hramu, koje traje dugo, znači, izlazi se na Veliku subotu van. Pre toga, znači, tokom bogosluženja, 3 puta plaštanica se iznosi u litiji, nosi oko hrama, tako da se praktično oda počast tom velikom i strašnom događaju koji je zadesio čitav svet. Znači, Hristos se upokojio. Monasi koji služe obučeni su sasvim u crne odežde, što je znak žalosti, a zatim se iza toga izlazi u Veliku subotu, kojoj ljude koji se zateknu u manastiru očekuje niz poslova, jer treba znati da u manastiru Hilandara i uopšte na Svetoj Gori svaki gost je praktično i domaćin. Ne treba razlučivati te dve stvari, jer računa se da ste vi, znači, pripadnik pre svega hrišćanskog roda, a onda i svoje nacionalnosti koje pripadate i koja je umrežena sasvim i potpuno u tkivo Svete Gore. Ljudi dobijaju različita zaduženja. Znate, oni koji znaju da se oko kuhinje bave, oni će dobiti poslove da pomognu pri pripremi obeda i treba imati u vidu da preko 1000 ljudi koji se zateknu u manastiru treba ih nahraniti nekoliko puta, tokom prvo subote, pa onda naravno za prazničnu trpezu. To su ogromne količine hrane koje se pripremaju. Zatim, važno je da se nabere lovorovo lišće i to u velikim količinama, jer treba prekriti čitav hram, pod hrama, lovorovim lišćem kao simbolom večnog života, koje nam projavljuje Hristos sutradan. Zatim se bere cveće i prilično je neobično videti gomilu muškaraca koji idu na kolenima po tim svetogorskim poljima, među maslinama, gde je sve poludelo od rascvetalosti, gde sve miriše, gde zuje pčele, gde nekakva radost je nasuprot onome šta ste osjetili kao atmosferu u samom manastiru iz koje ste izašli. Ljudi beru cveće, to ogromne količine, jer treba tim cvećem da se naprave venčići dugi, recimo negde po prilici oko pola metra, kojima će se spiralno uviti sveće, te svako treba, znači u toj subotnjoj noći da pripali sveću kad za to bude dati znak, i 1000 sveće, 1000 ljudi, odnosno sve zajedno sa monasima, to više niko ne zna koliki je to broj. Znači, naprave se ti venčići i bere se cveće da bi se sam hram ukrasio, u pravom trenutku sve ono što treba da se ukrasi, znači pre svega praznične ikone, tron trojeručice, tronovi čudotvornih ikona i tako dalje. U međuvremenu, znači na Veliki petak, kada se iznese plaštanica, gasi se skoro sva svetla u hramu i gori samo ponegde neko kandilo, odnosno gori po jedna sveća u samome oltaru. Čak se i ikone, ove najznačajnije, prekrivaju platnom, jer tada treba da se projektuje apsolutno odsustvo radosti. Znači, nema mestu nikakvog radovanja, pa čak ni radovanja toga koje zrači sa ikona manastirskih. Velika subota, ljudi dakle rade, oni u kuhinji rade svoj posao, negde popodne se iznose ogromni sudovi koji nekad hvataju i po 100-150 litara hrane. U njima se priprema, to su ogromne šerpe na otvorenoj vatri, na polju, znači iza hrama, pred samom kuhinjom manastirskom. Tu se priprema riba u ogromnim količinama i strašno živopisno kako to izgleda sve zajedno. Trpeza je prilično skromna na Veliku subotu,
a onda se u neko doba ulazi ponovo u hram i čitaju se posljednji odlomci evanđelja, znači priča se priča o tome, nagoveštava se, čitaju se proročke knjige, nagoveštava se da će Hristos vaskrsnuti. Pred samu ponoć izlaze se u posljednju litiju oko hrama Hilandarskog, kada se iznose sve velike svetinje manastirske, znači iznosi se relikvije časnog krsta, mošti, među njima i mošti proroka Isaije, koja je najstarija relikvija u manastiru Hilandara, onoga Isaije koji je u stvari nagovestio Hristovo vaskrsnuće, čitaju se posljednji odlomci žitija, a onda se pale sveće i izgleda nevjerojatno živopisno da pod tim jednim uvek zvezdanim nebom, svetogorskim, sad sija još 1000 svetala, odozdo, zemaljskih. I tada se, znači u onome trenutku kad je 12 sati, znači sa subote na nedelju, noćnih 12 sati, znači iguman izlazi na stepenice naosa Saborne crkve Hilandarske i čita jednu od najlepših beseda, znači u istoriji besedništva čitave planete, čita besedu Svetog Jovana Zlatoustog, takozvanu vaskrsnu besedu, koja glasi ovako. Ako je ko pobožan i bogoljubiv, neka se naslađuje ovim divnim i svetlim slavljem. Ako je ko blagorazuman sluga, neka radujući se uđe u radost Gospoda svoga. Ako se ko namučio posteći se, neka sada primi platu. Ako je ko od prvoga časa radio, neka danas primi pravedni dug. Ako je ko došao posle 3. časa, neka praznuje sa zahvalnošću. Ako je ko stigao posle 6. časa, neka nimalo ne sumnja, jer ničim neće biti oštećen. Ako je ko propustio i 9. čas, neka pristupi ne kolebajući se nimalo. Ako je ko stigao tek u 11. čas, neka se ne plaši zakašnjenja, jer ovaj divni gospodar prima posljednje kao i prvog, odmara onoga koji je došao u 11. čas, kao i onoga koji je radio od 1. časa. Iz posljednjeg miluje i prvoga dvori, i onome daje i ovome daruje, i dela prima i nameru celiva, i delanje cene i prinos hvali. Stoga, dakle, uđete svi u radost Gospoda svoga, i prvi i drugi platu primite, bogati i ubogi, jedni s drugima likujte, uzdržljivci i lenjivci, dan poštujte, vi koji ste postili i vi koji niste postili, veselite se danas, trpeza je prepuna, naslađujte se bogato svi. Telo je ugojena, neka niko ne izađe gladan, svi uživajte u bogatstvu dobrote. Neka niko ne oplakuje siromaštinu, jer se javi opšte carstvo. Neka niko ne tuguje zbog grehova, jer oproštaj zasija iz groba. Neka se niko ne boji smrti, jer nas oslobodi spasiteljeva smrt. Ugasi se onaj koga je ona držala, zapleni ad, onaj koji siđe u ad, ugorča se ad okusivši telo njegovo. I predviđajući to, Isaija zaklikta, ad se ugorča susrešite dole. Ugorča se jer opusti, ugorča se jer bi ismejan, ugorča se jer se umrtvi, ugorča se jer bi srušan, ugorča se jer bi okovan. Primi telo Hristovo, a naiđe na Boga, primi zemlju, a srete nebo, primi ono što vide, a pade u ono što ne vide. Smrti, gde ti je žalac? Ade, gde ti je pobeda? Vaskrse Hristos i jad se stropošta, vaskrse Hristos i padoše demoni. Vaskrse Hristos i raduju se anđeli. Vaskrse Hristos i život živoje. Vaskrse Hristos i nijednog mrtvog u grobu, jer Hristos, ustavši iz mrtvih, postade prvina preminuli. Njemu slava i vlast kroz sve vekove. Amin. Hristos
trenutku završetka ove besede, iguman, pogledavši sve, zagrmi praktično u apsolutnoj tišini, projavi da Hristos vaskrse, a iz 1000 grla se prolomi, vaistinu vaskrse. I to je početak slavlja. I svi se onda sabiraju, pripremaju se u tome trenutku, posle njegovog poziva, pozdrava, počinju da zvone svečana zvona sa manastirske zvonare. I tada se sve uskomeša. Znači, počinje grupa ljudi koji prate bogosluženje da peva vaskrsni tropar. Znači, Hristos voskresi iz mrtvih, smrtju smrt poprav, isušivo grobjeh, život darova. I to se ponavlja sve dok i posljednji ne uđe na početak vaskrsne liturgije. Za to vreme dešava se nešto neverovatno u prirodi. Počinje da se bude prvo ptice iz streha manastirskih, da se oglašavaju, a zatim se taj zvuk kroz onu zvonjavu zvona počinje da javlja iz šuma oko manastira. Znate, pa se javljaju krupnije ptice, pa zatim počinju da se javljaju zverčice, počinju da se javljaju kojoti i na kraju čujete i zavijanje vukova. I stiče se utisak da harmonično sva priroda zajedno sa zvonima i sa ovim troparima koji se pevaju počinje da slavi vaskrsenje Gospodnje. Ulazite u hram, a hram je zasut lovrovim lišćem, sva svetla u hramu su popaljena, sve sveće i istovremeno su zanjihani svi lusteri. Ulazite praktično u jednu nadrealnu scenu. Znate, imate utisak da počinjete da hodate po vazduhu. Ponese vas to i onda se prolomi glas iz oltara da počinje vaskrsna liturgija. Ona traje u velikoj radosti, završava se običaj pričešćem svih vernih, a zatim se izlazi napolje i ulazi se u trpezu. Trpeza je svečana, najsvečanija moguća, obilna, či ispred svakoga od gostiju stoji po jedno vaskrsno jaje. Vrlo je zanimljivo, recimo jedna anegdota iz naših doživljaja, da je u jednom trenutku, o jednom vaskrsu, čovek koji se čitavog svoga života bavio izradom krstova, Žika Lazić, čuveni snimatelj sa televizije, je ispred sebe zatekao jaje, ali sa krstom upisanim. A jaja se u Hilandaru boje ili varzilom ili u lukovini. Znači, teško je da, poput naših bojenja jaja, se jaje šaralo, dorađivalo, dograđivalo. Znači, ovaj se krst sam negde proizveo, upodobio, kako se to kaže, i zatekao je ovoga čoveka, potpuno iznenađenog, i on je do kraja svoga života ovo jaje čuvao kao najveću svetinju. Ide obed, ide jedna litija, trpezni čin se odvija, zatim idu besede, pre svega igumana i nekog od pozvanih gostiju, te vaskrsne besede su i poučne, i blagorazumne, i vesele i tako dalje, i u neko doba, kad se sve završi, ljudi u radosti izlaze napolje. I onda nastaje nešto što je isto teško opisati. Znači, mladi monasi, pre svih, uzimaju osveštenu vodu, nose u nekim malim sudovima, koficama, imaju svako bosiljkač u rukama i izlaze, znači počinju da prskaju tom vodom, sve na koje naiđu, sa pozdravom Hristos vaskrese i uzvratnim vaistinu vaskrese, zatim izlaze napolje pa prskaju baštu,
prskaju masline i stare i nove, silaze dalje, ulaze u polja, znate, jurcaju onako veselo kao nekakva jarad, kao jagnjići, kad se razigraju, ulaze u vinograd, prskaju vinograd i to tako traje, dugo vreme dok se negde ne smire, odnosno dok ne obave to šta su naumili. A zatim, ovi koji su ostali u manastiru budu pozvani na čast, se kaže, kod igumana, gde onda na jedan lepi način se popije jedna igumanova zdravica, a zatim pričamo dugo, radujemo se, tu može da se zapeva, pevaju se naravno samo prigodne, nacionalne, odnosno pobožne pesme i to tako traje čitavoga dana, znači jedna treperava radost prolećna kakva samo može o Vaskrsu da se oseti, pogotovo oni koji su dole boravi. Onda dolazi i Vaskrsni ponedeljak, koji je takođe važan u kalendaru naše crkve. Tada se izlazi u jednom velikoj litiji, izlazi se da se obiđu znamenita mesta oko manastira samog. Prvo se litija zadržava odmah tu negde na 100 metara od izlaza iz manastira kod krsta Svetoga Simeona. Tu se održi jedna mala propoved, znači jedna mala služba, a zatim se dolazi do Paraklisa Presvete Bogorodice Trojeručice, gde se osveštava voda koja će kasnije da se upotrebi, jer prilično je vode potrošeno u onom finom, radosnom prskanju ovih mladih monaha koji su trčali hilandarskim poljima. U zadnje vreme silazi se i do vinograda, i novog i starog, a zatim pri povratku dolazi se do Bogojavljanskog hrama, koji je u stvari grobna crkva, i tu se nad grobovima preminulih monaha i nad tom hilandarskom velikom kosturnicom održava jedan pomen, znači ljudima koji su preneli kao prethodna generacija, znači slavu i sve ono šta Hilandar podrazumeva, znači zavet, zadatak, obaveze i tako dalje na sledeću generaciju. Taj susret, znači monaha sa sećanjem na preminule monahe potpuno je dramatičan za nas koji smo to gledali, jer opet iza toga slede priče, prepričavaju se anegdote, sećamo se svih onih koji su nas toliko puta primili, poučili, ugostili, obradovali, naučili mnogim stvarima kojih se i do dana današnjeg držimo.